Isua nol hi una du takteu apoyasin pakhasoy le kadu ama hi ka soi thina achan chu a khum tun la omin ka hrelowa me chelama lemchan thiam zai thiam model nal lutuk khovela amma ang an piang le to ri lo ni mai thei achan chu kum zabik khat chunga he sang kha ko somruk le panni o gas ninga athi atangkhan kumakal tamhle to akum som nga chuang zet ani to amayar chu tun lai milar le Hollywood star hoten an la khum lo waniang an angeni a title di mai lang most delectable sex symbol of the century anti Marilyn Monroe kha kovel me che chuan piang van nei peran suini me che du kha ama akim anti tho tani rapthlak zo sin pulpita han suiro tui chiam chi po ai ani waglo ai tlarunom deu ro sarwangal ngata ain phella da thalang lian ma ain en khan mo in se lai tur hril ang ber engeni ang tita ilangin kovel sarkar ramro pui ber mo tuna pi chuan hi zanin Israel sana daria ta hian Donald Trump an Israel khopuya Jerusalem puang don an te khovel an boide map kalo kal don po khan CNN te kan ena boina chuak nga la indo puyom lowang ti po soi thelo musulman ram arab raman buai khop mai angenge chan alal tap achan US president ti khovela din mun sang an UN secretary general ti ain an din mun e sang de chu khovela din mun sang bera ke chon kapuanga nang nipon min pompui garing chuta po US president somli chuanga hian hantlar wang ola an chanchin pakhat ma po shelo ma se meiche in ense andu bertur vot musang bertur ngai John F Kennedy ni John F Kennedy president lai Marilyn Monroe wang lai ain tonga a zeiti a hriat na chu White House a nupui pom lai nei reng chungin US president ka awati buai rap thei mo tuna he pumodia ko pomlai nei lowania juti vedon nga teu in kheng thui lo khopang ai ka sei du na san chu mai ni na John F Kennedy pomlai nei reng kha awati buaya mo chu meni lovin auna po Robert Kennedy ne kana phirvel a zeidan tur kha aket work meni lo amon ki work hearing karingan chu tiang khop mai chia chu ania kasay do na chan kha enge kasay na chan turhil turo pui kangay san Billy Graham Marilyn Monroe hi pathian tuhrila tuma chuta Marilyn Monroe in Isua nen ti chu saylo kapu in Isua hi kalama mori lo ve apoy lutuk kapu in Isua hi kalama mori lo ve ogas ninga sang kha zakwa samruk panni alo then chon kum samthum paruk mi chau ni in Brentwood Los Angeles California United States ama chen na ina a cause of death kadul internet alo enro pulpita sei chwa ai thasunom deu a soi mayang damdoi overdose in kovel rose parmoi chu akhuma saruakin Teen Eunice Murray ama enkol tuin kongka atho har lutu kan mangai thalowinan ti chian valu chu kovel rose parmoi khalo choi der athilaya dan tak phe chu saruakin oma akur lela min telephone bana tu lying cell phone alom lo landline akur lela min pills burwak ngai chu alo la hu manti ona tak tu min kovel hi apumin nei se atane nge so tang Marilyn Monroe te anga hmeltha ni akum samthum paruk chau dama van ram nge khrem huna chandon ti po khovelina anin zo loi ama trantu te chuan ama a in tilum ti mayang overdose tite kha an phalmeu lova in nial reng ama ro chu pomdan tambera nei indule loen chin ro tamber chu drug overdose ni zanina yanu na lu takteu khovela atlang sang bera po mila Isua atel lo chuan kovel hian omzian e lovasin kovel mel thaber ni chukan tan hian e au purom ve thotani zanina hian atira ka seyang kan engdin mun poni la lali suanen